Pa mislim da naše društvo ne gleda na isti način na žene i muškarce, to je neko moje lično mišljenje što se tiče liderstva. Žene su kod nas, i što jeste u principu na prvom mjestu, majke, supruge, pa tek onda neko ko se bavi javnim životom ili uopšte daje svoj utjecaj u ovom društvu. Ali svakako da mi moramo i sami kao žene da utičemo na to i da treba da budemo zastupljenije i kažem da to cijelo društvo prepozna i da nas na taj način podrži. U svim našim političkim, recimo, strankama u cijeloj Bosni i Hercegovini mislim da treba da bude njihova veća zastupljenost, da to čak treba zakonski regulisati u kom procentu i da žene mogu da daju svoj doprinos kao takve, kao prihvaćene na taj način i uopšte uključene u sam rad i organizaciju i političkih stranaka i generalno društvo u cijelini, da mogu da daju mnogo veći doprinos možda čak nego i sami muškarci. Glavno mislim da treba da dođu na odgovornije funkcije, da mogu da daju svoj veći doprinos i da sva ta ministarstva i generalno sfere gdje se nalaze budu i jača i uređenija i sve ono što žena može sama da napravi. Pa baš zato da ovo društvo bolje funkcioniše. Žene su iskrene, žene su odane, žene su jake i mislim da i muškarci ne mogu imati bolje saradnike nego u ženama. I to je veliki problem, zato što žene nisu dovoljna podrška ženama, čak se smatraju konkurentima, smatraju se u neku ruku, gledaju jedne na druge neprijateljski, umjesto da mi svi budemo negdje na istom cilju, na istom putu, da imamo zajedničke stavove, da pomognemo jednim drugim, da se izborimo međusobno, da budemo zastupljeniji. Treba da ih učimo da poštuju ženske osobe, prvo znači osobe sa kojim se od samog starta sreću u vrtiću, zatim u školama, da imaju odnos prema ženskim osobama iz svoje porodice, onako kako treba da imaju, sa velikim poštovanjem, uvažavanjem, isto tako da budu podrška i svojim drugaricama i poslije svoje djevojci, svoje supruzi i, kažem, svim ženama svog okruženja.